albabu sani dambugal ɗiɗa ɓangal sadaqatu tatawu'i no yewta en fi sadaka nafila sadaka ittirteɗo par volonté hara wona waɗɗi ɗon. wa an abi hurairata radiallahu taala anhu anin nabiyi sallllahu alayhi wa sallam qal laaɗo maki sabu'atun jeeɗiɗo yimɓe jeeɗiɗo ma ɗum wi en façon ji yimɓe jeeɗiɗi yuzalliluhumullahu allah ɗowdinoya ɓen ɗon fi zullihi ka ley ɗowdi makko yawma la zilla ñande tata ɗowdi wo ala illa zillu sona ɗowdi makko ndi fa dakara al hadisa o janti hadis on ha kaw hatte ɗon ko andi ngolen hadis on hino juuti ɓen jeeɗiɗo ko kaari e kaari ɓen ɗon jara ko addane ɗen ɓe e nder ngal dambugal ɗo par ce que ɗo ko fi sadaka wonɗen wo fiino e nder hadise ɓen jeeɗiɗo ɓe nelaɗo janti wo wa rajulun andi hadise on ko mekkaɗo ko kupaɗo wa rajulun e gorko e nder ɓen jeeɗiɗo ɓe Allah sornoyta ka ley ɗowdi mum ñande tata ɗowdi ala sona ɗon hino e maɓɓe e gorko to saddaka bi sadakatin ittuɗo sadaka fa akfaha o suuɗamo ha talataalama hara andali simalu nano makko ngon ma tun figu konko itti sadaka biya minuhu ñaamo makko ngon muttafaqun alayh wona wasi jungo ma ñaamo ngon no wawi jonnude ko jungo nano ngon anda awa legoy ko on ittuɗo sadaka suuɗi bi mana legoy awa ha hara wontirɗo ka nano makko anda o jonni goɗɗum wontirɗo ka ñaamo makko ha hara ɓe kawtal ɓe makko hellaɗa andali o koringal kawtal makko ɗa ha hara ɓe yimɓe hellaɗa andali o kori ɓe yimɓe hellaɗa ko ɗum ko fandal o andi ngolɗen sadaka suuɗaɗo ko jeeya ɗum e ko Allah yiɗi yarli e ko weltinta Allah ko jeeya ɗum e ko wonata sabu yo yimɓe ɓe yaafe ɓayno hiɗon andi hay sadaka feññinaɗon ha ka wonɗen ittude wona ferema suuɗi ɗon watten yiɗi de وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك كل مرين كلا نيدو في ذل صدقتي ono ya e leyɗo di sadaka makko ñande dargal hatta yufsala bayna nas ha gayne ñaawede sendindire hakkunde yimɓe ɓen ko andi ngol en siɗa faala ittu sadaka buy mo itti sadaka seeɗa no wonde yeru waaduhum mo itti sadaka buy no wonde yeru waado mo itti sadaka buy no wonde yeru caalihum ko noon mo ittali sadaka few hara himo e ley nangue haray waado ala ñande dargal ley leggal ka ɗuwe ala caalihum ka sore ala ko kala sadaka ko ittuɗen haray ko ɗum ɗon waɗanoyte en caalihum dow meɗen ko ɗuwe ɗen e ley mum yallah waɗen ittuɓe sadaka yallah hokkoro en ko itten sadaka o waɗen ittoɓe sadaka rawa ibnu hibbana wal hakim wa nabi saydin al khudri radiyallahu ta'ala anhu anin nabi ko yetta annaba jallan sallallahu alayhi wa sallam qala maki ayyuma muslimin kala julɗo kasa musliman hultinɗo julɗo goo sawban coñcol ala uryin e dow kolndan yi'a julɗo ɗimmojo ma no holi holtinamo sabu ɗum ɗon nelaɗo makki kasahullahu Allah holtinoyay on ɗon min huduril janna immorde e cuɗari heccuɗundi ndinka aljanna e coñci haakoji ɗinka aljanna fof no firire hudurin no woni e cecci no wona haakoji haray Allah holtinoyemo ɗum wa ayyuma muslimin kala julɗo ato ama musliman ñamminɗo julɗo ala jo'in e dow heege ato amahullahu Allah ñammino yama min simari janna immorde dimɗi aljanna ɗin wa ayyuma muslimin kala julɗo saɗa musliman yarnuɗo julɗo ala zamain e dow ɗonka saɗahullahu Allah yarno yama min rahiqil maktum immorde nde ɗo beere wiyetende rahiqil maktum andanɗa hoorema mo yari nde ɗo ɗon ɗatake aduna mo ñaami o ñamete dimɗe aljanna o weeletake aduna mo hultinirama haysi ko ceeku ngotun coñci aljanna o holata aduna rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi layyin no e nder tugorde nden wagguɗo kum seeɗa musidɓe juɓe ko honɗum jooɗi ɗen haadi itten sadaka ndaare hakkunde meɗen e ɓeeɗo rewɓe tawata ko jilbabuhu mbajju ñande yo ñande ɓornike kum ha ko ñuɗike hakkunde meɗen e ɓeeɗo worɓe ɓe wonduɗen ñande o ko kaftani hum mbajjum ka jiiɗen ɓe uko kum mbajjum moodi si tawi woni ñande o a fotte goɗɗo e kaftani hum mbajjum wona wasi haray ɗum ɗo fof ko sabu hikum welamo haray no holli gokku ngo ala woni hultindiren ñamminen yarnen musidɓe julɓe wan hakim bun hisam radiallahu taala anhu ani nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗala ɓe maki al yadul uliya jungo dowo ngon hayrun ko ngon ɓuuri moƴƴude min al yadi suflade jungo leywo ngon ko firi min okkorɗo ma on ko min ɓuuri moƴƴude ko Allah di ammo mi okki on hollali ko so tawi tu woni jungo ngoɗa woni ley ngoɗa woni dow par ce que woɓɓe no mari politique ha sa fokkitiɓe okkorde ɓayne laaɗo maki ko jungo dowo ngon duwana ɓe ƴetta jungo maɓɓe ngon ɓe waɗira dow ɓe jaɓira dow bi mana jungo ma okko ɗona ley ko jungo okko ɗon ko fanda yaaki
simi okkorima yetti jungo ma ngon arundike ngo haka duule a jaɓi a pi jungo ngo haka leydi aray ko jungo ngo woni dow ngon ya cheikh ko ɗum ko fanda elaɗo maki no wabda fuɗɗorɓe man ta'ulu ɓen ɓe ɓeynuɗa sellataka akkora kawtalngal ma musidalngal ɓeygure nden no weelano holi no nawni ala ko ñawdoraka nder suudu ɗum kadi koyen wattu yiɗi e mum hollali koɓe ñaamo ha ɓe luttina ma ɓe ɓorno ha ɓe luttina si okkitire kono accetake kadi hiɓe weela hiɓe holi hiɓe nawni en faami ka wa hayru sadakati ko ɓuuri moƴƴude sadakaji ɗin fof ma kana an zoari renan ko konko woni ɓaawo yondinare nden kon ɗoni ɓaawo yondinare nden ko ɓuuri moƴƴude sadaka ko tawata mi ñaami ha mi haarali kono mi wawai yondinorde ni ha bimbi ma ha ñalorma mi yetta koye diti ko mi okkitira kala sadaka tawɗo mi okkitirimo hara mi ñamali hay e seeɗa o jaɓete kono haray baraji makko ɗin ko o ɗaɓuri ma kala sadaka mi ñama ha mi paadaranno ta ɗum ɗo ko ɓawi bo nayi woni simi okkitiri haray baraji ɗin no woodi kono haray ko sadaka ɗaɓuri ko sadaka on mi ñaami mi hawrini mi jonnali miɗo weela mi ñamali kadi ha mi paadaranni on sadaka hakkundejo ɗon ko on ɗon ɓuuri moƴƴude ko wiyete an zoari rinan mbimana ɓaawo ngalu ngu ɓaawo yondinare nde wona okkitir adi wawgol yondinagol wona kadi a yondini ha feƴƴite oman yastafif kala nefiniɗo yuiffahu llahu allah nefinaymo ɗum ɗo noon ko haalana ko torotoɓe ɓen oman yastagni kala kadi yondiniɗo yuhnihillahu allah yondinaymo sa waɗi hoorema yondinorɗo kum marɗa kun a haccaka e toragol e ñawlagol allah okkorte tun ka yondinoɗa kala nefiniɗo e jawle yimɓe ɓen allah okkoraymo kaw nefino wa tawi woni wengiliɓe hoore jawle yimɓe ɓen enen kadi muttafaqun alayhi wallah sulil boukhari hadise 609 wa nabi hurairata radiallahu taala an qala o make qila wi a noon joni ya rasulallah kaye nelaɗo allah ayu sadakati afdal sadakaji ɗin fof kon ɗum ɓuuri moƴƴude qala nelaɗo make juhudul muqilli ko tinnagol fanɗiraɗo ko ɓuri ɗum moƴƴude on tigi maramo yen few wiye fi sabilillah o sorta koye mbu koye makko ñobbi koye kanu koye fanɗu koye ala ɗon o sorta koye o senda koye okkitera wuri hara okkoraɗon kañum no yawigoy wuri hara okkoraɓe ɓen kadi e tawni mum ɓen kadi no yawi no sabotude nelaɗo maki sadakaji ɗin fof kon ɓurani allah kono ɓe maki wabda toujours fuɗɗorɓe man ta'ulu ɓen ɓe ɓeynude akhrajahu ahmad wa abu dawuda wa sahahu sellini hadith on ibnu khuzaima ibnu hibbana wal hakim ko ande ngol e ittu sadaka par ce que enen si wiyama fi sabilillah fi juulirde nden ma fi l'école on ma fi labutani on ma fi nawɗo on ko yahay ɓe dubayi ɓen e sini ɓen e ministre ɓen enen ko ɓen ɗon daareten innen enen allah jonnata tori mo ɗo woni min si komin marno ko alaji kaari mari mi waɗayno ɓuuri ɗum min tumi ƴettanayi en charge ɗum joni hande wonata alaji kaari ɓere ngel marɗa an kadi okkitir ngel ɗon tun ngel no wela allah allah no weltori ɗum ɓuuri ko alaji kaari okkitiri kon musidɓe julɓe watta yili wa anhu yettama e makko qala o maki kanko hombo kanko abi hurayra qala o maki qala rasulullah onde nelaɗo sallah sallam maki tasaddagu itte sadaka fa qala rajulun ha gorko goyin ya rasulallah kay nelaɗo indi dinar miɗo jogui dinar goto awa joni hino mi ittimo sadaka qala nelaɗo maki no tasaddaq bihi ala nafsika ittu sadaka on ɗon e wonkima ko mbi mana yaw ƴettamo ñaama an taw ɓornoɗa qala wi indi akhara miɗo mari goɗɗo goo qala ɓe maki tasaddaq bihi ala waladika yaw itta sadaka ɗum ɗon jonna ɓiɓɓe ma ɓen ɓe ñaama ɓe holta qala wi indi akhara miɗo mari goɗɗo goo qala nelaɗo maki tasaddaqa bihi yaw itta sadaka on ɗon ala zawjatika e dow ɓeygoli ma ɗin ɓe ñaama ɓe holta qala wi indi akhara miɗo mari dinar goo qala nelaɗo maki tasaddaqa bihi ala khadimika yaw itta sadaka ɗum ɗon jonna kurkadu ma ndu golloɓe maɗa ɓen ka magasin ji ma eka ko ɗum woni jardin ji ma eka gesele ma qala wi indi akhar nelaɗo miɗo mari jardin miɗo mari dinar goo kadi qala nelaɗo maki eyo anta absar bihi joni on ɗon noon ko an ɓuuri sutade ko honto duwa waɗede ko an ɓuuri andude ko honto hande waɗede ko andi ngolen siko bajjum wuduge marɗa haray ko reedu ma ndun taw na hay ɓiɗɗo si tawi woni a heɓiti bajjum wuduge haray ko ɓiɗɗo ma on kadi taw wona ɓeygu soko bajjum wuduge haray kadi ko ɓeygu maɗa taw en faami haray ko andi ngol en haray muraɗɗin ko no woni ko ni sadaka on ittirta rawa abu dawud an-nasai wa sahih ibn hibban wal hakim wa aisha radiyallahu ta'ala anha qalat maki qala nabi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki ida anfaqatil mar'atu wosi sonnajo itti sadaka min ta'ami baytiha immorde ñamete ko defi kon ka suudu makko ko modi makko liɓi dépense kon o wayra mufsidatin hara noon na o ɓurnuɗo
mbi mana hara wona o ruttuɗo ñiiri ndin fof acca ɓeygure mawdi makko nden kadi no weela e ɗaɓɓugol toɓɓe ka kawtal wona saabu sifa on sadaka ɗon kadi inna ko ittugol sadaka seeɗa rottugol selina bingal goto pet ma bingawal ɗiɗi hara lorrata ɓeygure mawdi makko nden ko ɗum ko fanda gayra mufsidata hara na bonnuɗo kala sonnajo waɗuɗo ɗum ne laaɗo maki kana laha latantomo ajuru ha jodde makko ɗin mbima an fagat saabu ko tawi konko kanko itti sadaka orke wona kanko soodi saku maaro on ɓaari wona kanko kadi itti dépense ji ɗin kono madama kan kadi o waɗi moƴƴere gikko rotti ɗon bingawal goto o jonni kawtal ngal ma musidal ngal haray kan kadi himo mari baraji ɗon wali zawji haray no wodani moodi makko kadi ajuru hum baraji makko ɗin saabu ko kanko soodi saku maaro ko kanko liɓi dépense ji ma kasaba saabu ko faggiti kon walil khasini no wodani kadi ko ɗum woni ɓetowo on kadi mithlu dalika sifa ɗum ɗon haray on ɗon kadi ɓi mana ɓeeɗo tato kala ɓe heɓa e baraji e saabu ko ɗum woni ngal bingawal goto ko ɗum woni ngal oɗo sonnajo rotti ko ɗum woni naɓani kawtal jo makko ma ɗum kala mo naɓani handuɗo naɓanede walil khasini no wona kurkadu ndu la yanɓusu tawata kadi ɗuytotako baadum yoga e maɓɓe ɗuytata yoga e maɓɓe ajira baadin e baraji yoga cena yonde ɓe mana fi oɗa heeɓi baraji oɗa kadi heeɓi baraji wona wasi hareɓe fof ko baraji gooti ɗin Allah sendani ɓe kala no mari e mbere ko mum kon muttafaqun alayhi wa abi saydin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala maki ja'at zainab imra'atu ibn mas'ud oɗo sonnaji wiyeteɗo zainabu ɓeygu abdullah ibn mas'ud on o arifa qalat in ya rasulallah innaka no amartal yawma yamiri hande bi sadakati ittugol sadaka wa kana indi huliyu li miɗo mari cuɗari am ɓe mana miɗo jogui gannawol ma kotanuru ma mullo miɗo jogui ɗo ko parorte fa arattu mi faalama noon joni an atasaddaka bihi nde mi ittata sadaka ɗum fa zama fiɓi décidia wale goy ibnu mas'ud moodi an abdoullah ibne mas'udi annahu wonde no kanko o waladahu e ɓiɓɓe makko ɓen ɓe mana kanko e ɓiɓɓe am ɓen a haɓɓu wonde ko kamɓe ɓuuri handude min tasaddaqat bihi alayhim nde mi ittata sadaka o mi jonnat ɓe mana moodi an inni wo ko kanko e ɓiɓɓe makko ɓen mi duwa jonnude sadaka o est ce que nelaɗo kono mo woniri fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo jaabi kono woniri sadaka ibnu mas'ud abdoullah ibne mas'ud ko gonga wooli zawjuka wa waladuka a haɓɓu ko moodi ma e ɓiɓɓe ma ɓen ɓuuri handude man tasaddaqta bihi ɓe ittata sadaka jonna alayhim e dumuɗum rawa al bukhari labaka en wiyata sellata kono labaka ka sonnajo on okkitirta goɗɗum moodi makko no maapi moodi makko no ñawli moodi makko no tampi haray ɗum ɗon labaka wono woniri noon no wiirɗen noon nanen sellata ma ɗum laɓetake ka gorkon kadi ittata sadaka ɓe gone makko nden no holi no weela kono noon kadi sonnajo on wala hunna mithlu lladi alayhinna kono yo ko wiɗen hino wodani worɓe ɓen e junngo reɓɓe wo kono noon kadi rewɓe ɓen e junngo worɓe ɓen haray sonnaɓen kamɓe kadi ɓe ittu sadaka ɓe jonna moodi maɓɓe soɗangol moodi mum complet basen mo 800 000 1 million ɗum kadi ko baraji nadata ɗum kadi ko aljanna nadata ɗum kadi harma saku maaro ko lanni yahugol sooda juha moodi mum remplace inna maaro hay son soodali mi soodi taw ɗum ɗon kadi no hani tew wayrama ñamede yahugol sooda e saku maaro e kilo hum tew adda defa manan ko moodi ma ko lanni ƴettugol 1 million ma 100 million ma 1 milliard jonnamo ma yaaka siɓɓe mum ɓen e ka jaatiguiɓe mum ɓen toranomo ñawlanomo ko hunde hanode musidɓe julɓe وعن ابن عمر رواه البخاري كما البخاري كفي الحديث وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل غوركو سيرتا يسأل الناس يمترو يمبن حتى يأتيها وراء يوم القيامة يند دارنغال وليس في وجهها علاقة يسمكو مضغة لحم هاي هويري تي وجه هذا فوق مودون ɓurike ka yeeso makko ara yeeso makko ngo hino laaɓi pewon ɗi an ñal salal muttafaqun alayhi ko andi ngol en toragol moƴƴa ko tampuɗa o acci okkoreɗa toragol yimɓe ɓen ko alda e nganto ɓe okkore hono way sa ƴetti laaɓi a hutti huyre ka yeeso ma ko noon jokkirta ara tew ala ka yeeso ma guril ala toretake wa nabi hurayrata radiallahu taala an qala rasulullah sallah sallam man sala nnasa kala toriɗo yimɓe ɓen am walahum jewle maɓɓe ɗen ta kassuran hara ko fi ɗuɗɗi norgol goɗɗo no toro fiyo ko ñaama ma ko ɓorno toro fiyo ko muɗum kon ɗuuɗu hara yo faamo fa innama yasal kon torade ɗon kon jamran ko ƴulɓeri yiite fal yetta ɗilla simo faala yo fan ɗin ɓay ko yiite aw li yastakthir simo faala yo ɗuɗɗin ko yiite rawahu muslim no heewi ɗo e torotoɓe fi sabilillahi misal hara ɓe mari cuuɗi darnaɗe ɓe mari village ɓe mari taxi ji andi ɓe ɗo ko alɗi no rawon torade ta wona ɓe torede goo
ko ɗen taxije ɗe ɓeeɗa mari ambo si yimɓe mum tawa ko ɗen ɓe signalta ɓe ƴewa ɓe yaha. wan Zubair ibn al-Awam radiyallahu ta'ala anhu ani nabi ko yetta nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam qala umaki la an ya'khudha ahadukum de goɗɗo e moɗon ƴettata hablahu ɓoggol makko ngol o yaha ka burure o yaati o addoya bi hizmatil hatabi dongal leɗɗe molanangal ala zari haray mo bambingal ka ɓaawo makko fa yubi'aha o yeeyangal ka marché fa yakfa llahu biha Allah subhanahu wa ta'ala on dandira mo sabu ngal ɗum waji o yeeso makko ngon khayru lahu ko ɗum ɓuuri mo moƴƴande min an yeeso ala nasa nde immoto o toro yimɓe ɓen a atuhu ɓe okkorama aw mana uhuma ɓe ɗawam rawa al-Bukhari mi mana halegoy ko fanda de goɗɗo immoto waɗa gulli yaagal wona wali yaagal de wowlen haala men kam nde goɗɗo immoto waɗa gulli yaagal kurkabi yaagal yoɓe heɓa ko ñaama ɓuuri mo moƴƴande ndi nde o toroto ko o mari waare juutundi wo ko mari tuuba tentumba wo ko mari puri rawnuɗi wo ko mari sabuɓe ƴettuɓe ƴettaɓe saare nde ɗum wona fusno ko toragol ngol hersini wani ibnu Zubayr rawa al-Bukhari ko imam Bukhari ko filli hadis on wa Samrata bun Jundub radiyallahu ta'ala an qala ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki al-mas'alatu toragol kaddun ko takkere bi mana hojinande yakiddu biha rajulu nde gorko hojinirta wajahu yeeso muɗum ngo toragol ko alda e nganto ɗo ko ƴakkata goro tutta ɗo e linsere danere misal ma ko goɗɗo wufata tankoro tutta e linsere danere misal illa an yasala rajulu sona gorko toro sultana laamu ngun aw fi amri ma fi piyake labudda min huɗe tawata feere wo ala e mum ɗo ko betore ma ɗum marsata rawahu Tirmidhi wa sahahu kon ɗum ɗo sellimo ko an awa dambugal ngal yewti